Abashuubuzi borekera okukwatwaho okwo abashuubuzi abarikwegiitira omu kibiina kya Kyegegwa District Traders Association babire babugiineho omu ishengyero wa Chaka Central Honorable Tom Bright Amoti orinaha akakiiko k'ebyobushuubuzi omu ishengyero rya Uganda kandi ogu nagira ngu gavumenti neyamba abantu abeegisire. Njo President wetu Museveni akutugambira butosa nti gavumenti neyamba abantu abeeteraniza hamwe hatali omuntu omu hati abantu bano baina groups ziruga Mubende nziruga Kampala nziruga Kyenjojo baitubona bayizire kusayika nyowe abukananye nimemba wa Ambrose Arinitwe omushubuzi okuruga omugombora ya Mugongwe omuri district ya Kyegegwa nagira ngu nk'abashubuzi bateganisibwa munonga baba nibenda kubiikana no kuya sente omu banka ahabo kugira ngu zirahare omuri district ya Mubende hamwe na Kyenjojo. Utagira banka ya deneki nemo Kyegegwa omuntu nagenda omanya ngo ine sente nyingi obundi no bank agents nabo sahijo obundi tubine float o bank agent yotina kumurekera sente zangu nyinshi ngo arazi kudepositingira banka kwijagenda Mubende hari ubwiri nibovoireyo Kyenjojo hara kandi ntorora Kyegegwa between ama business mengi abasubizi bengi cyonka amazima genyine tubentusaba ngo government etuyambe rundi abembezi betu batuyambe korone batero banka balobingo kira abangisoboka bakora twafuna banka mu Kyegegwa bije bacererirwe abo kuba barya hanara bampurire n'abaraze kumporera narabaraze kundeba bakahurire kina gamba bije bajoininge bibina abatakabigiremo bacererira. District ya Kyegegwa ne district emwe haryezo omu Uganda ezitine banka yona kandi omunyishenjero Honorable Tom Bright nagira ngu yahereze kuhandikira za banka zitari zimwe na zimwe okugira ngu zibase kureta amataji gazo muri Kyegegwa. Amakuru agagasha kwa Philip Murangira.